pokso ek hi kan hretlang nga hemia hianin kumtling chin anti chu kumsom pariat chin hi ania he kumsom pariat hi kumsom paruka ti hniam ni to jok ro se tia petition thelunin chumi chu November ni sompani sangni sompani hian India Supreme Court chuan angai to tran don ani hemi chungchanga hian enge kan ngai ve dan le he petition thelu tu hi dan hremi lawyer Indira Jai Singh nin ama hi Padma Shri Polo dong to lawyer thatak mai thil ti thei tak le mi chungchong tak mai ania he thil kumtling chin kumsom pariat hi kumsom paruk ni to jok ro se ti hi a that jok nan ni tur omang han ngai to hian han soi mai tur po om nol mai thei kumsom paruk tling to chin chuan ngai zong an nei fer fur toin in nei in ruk te po an ngam to hiar thina kanrama phe chon kumsom pali sompanga tangin nupui pasal in nei te po an om nol mai thei chuti line he dan awang hian kumtling lo an ni na awang hianin an thiam lo pon ni mi alwa mi thren kha chuan zel bang te po an lo zut pha pho to hial ni hi he thil November ni sompania India Supreme Court ina angai tua tur thila hi antikul mut deule adu fir zual vai ho hindu ho phei chuan an la ursun hlein kumsom pariat atanga kumsom parukati hniam hi an du lo hlea he thil hi hur har na kong zong angin an la deu tlata kumtling lo it ching no pang khoi khem ching te ta na hun thapek na tur ang hialin an ngai phani an fanu te no pang te mei chet mi pat na man tir tum na angin an ngai pha hial bok dan hnuaya chuan kumsom paruk la tling lo te chu zu anin phal sak alla ni lova motor ang khal phal sak alla ni lovin vote an thlak po phal sak an la ni lova nupui pasal an nei te po la phal sak an ni lo bok ma se he petition na atum bik chu mi pain mei chia kumsom paruk tling to alo mut puya pokso ek hnuaya kumtling lo mut pui tia pong sual anga da thin dodana ani ber zoka hetiang thila kumsom paruk chin chu puitling tia chiar ni turin ko da hian thlen ani ber zok chuwang takin he thil du lo mm210 an fanu te kumsom paruk mi lek high school kallai chu mei chet mi patna an man phal sakna tur ang riaka an ngai pha ni he thil lo chor chuana a trobul chu kumsang ni som pathuma chuak Bollywood film 16 wangkha nia ringpol te po an om nok mai he thila wang hian man kuma impong sol na ra thlak tak thleng nirbaya case te po kha aron ri chuak jing le ta khop mai khamia pong sol tu pahat kha kumtling lo nin a hremna anti nep sakbi ka ni kha hetianga mei chet mi pat na man theizat kumti hniam ani don chuan khapa po kha midang te ang bokin capital punishment pek ni ro se tin du thu an lo sam ve hlomani mi kumtling lovin thil sual atin juvenile justice lamin kumtling lo tin puitling te angin ro arel saklova tuna an petition hi Supreme Court hian lo pomin lo rem ta se pokso eka kumsom paruk chin tin lo tla hniam ta poni se juvenile legal lama kumsom pariat noi lam chu kumtling lo ti an la ni tho dona kumsom paruk som pasari mi loi nei du ta se Indian Marriage Act noya kumtling lo tin phal sakan ni le don chung bok si lo motor vehicle ek lama po kumsom pariat la tling lo te chuan driving license an la nei thei don chung lo ta cheu bok men chuti lain pokso ek noya chuan kumsom paruk tling chin te chu an du thu nge yam hei chet mi patna an man phot chuan tunma ang khanin pong sual anga ngai an ni to don lo ti na ani omje chu tunma kumsom paruk som pasari mi an mani du thu nge ya mei chet mi patna mangte an chungte amoina pong sual anga an chu thin khami ti top na tur chok kha ani don ani enge ka ngai ve dan le ado da tu te chuan enge mei chet mi patna man thei hun kumsa ti hniam ri ko chu atang kai na tin an lo zot ve a he so na hi a thlop om ang reng khop mai chuti line dar themi theng khat te chuan thil kal dan le thil theng do te thlirin he tiang hian an ti ania thil tul tak le thil thatak po ani na chin om ve thei tho mai mei che theng khat te le mei che chung te theng khat te hian he pokso ek hi remchanga lain tu te mo man tirna remchanga tan alo mang ve fo to thina pongsol ni mi alo pongsol anga chuatak te po an om ve ta fo mai chu wangin pokso ek hnuaya kumsom pariat ti hi kumsom paruk ti ni ta jok se a tha jokin in thave em